السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن درتي عنتين بارجينا يا أخيار تشرفت له. هذا بوحى إنه ما أنت قاعدنا شكاير وحى إنه كل جيسان دونا يضع لغو آخرين أفجرمل ويكو آخرين يسوم معلما ولا لا تأفجرمل أو أصله كدي مركا إنه إنه إرياضة يصير لغو دواقيو صحده إن كدي بأي إنه فسيري دونا مركا إنه فسرنه erayada ayaad qoran doontaa erayadaas ayaad laga rabaa marka maanta inaad soo xafido hadaba aynu casharka guda galno dhageysigiisa waa aynu ka dhageysano macluumaadka asalka ah ee luqadeeda asalka ah ama luqadeeda hooyo ku akhrinaysa sheekadan. Matteo ist krank. Matteo ist zu Hause. Es ist Montag und Matteo muss heute arbeiten. Aber Matteo ist krank. Sein Kopf tut weh. Sein Hals tut weh. Und er ist sehr müde. Matteo denkt, oh nein, ich bin so krank. Er will im Bett bleiben und schlafen. Aber vielleicht ist es besser, er geht zum Arzt. Matteo ist krank. Matteo ist zu Hause. Es ist Montag und Matteo muss heute arbeiten. Aber Matteo ist krank. Sein Kopf tut weh. Sein Hals tut weh. Und er ist sehr müde. Matteo denkt, oh nein, ich bin so krank. Er will im Bett bleiben und schlafen. Aber vielleicht ist es besser, er geht zum Arzt. Sheekada riwaankeeda waxaa la yiraahdaa Matteo ist krank. Matteo ninka la yiraahdo ist isagu krank wuu xanuunsan yahay. Matteo ninka Matteo la yiraahdo ist isagu zu Hause wuxuu joogaa guriga. Xarafka zu Hause hadda aragtid waxa uu joogaa guriga ayay macnaheedu noqonaysaa. Es ist isagu maya es ist maantay Montag waa isniin. Es ist maantay Montag waa isniin. Und Matteo ninka la yiraahdo Matteo muss waxay ahayd heute maanta arbeiten inuu shaqeeyo. Matteo muss heute arbeiten. Matteo waxay ahayd maantay inuu shaqeeyo. Aber laakiin Matteo ist isagu krank wuu xanuunsan yahay. Sein Kopf madaxiisu sein waa xaraf tilmaamaya isaga tilmaamaya kopfna waa madaxii. Sein Kopf